Ngifisa la ukuzofundisa umuntu omthanda uNkulunkulu kodwa manje inkinga osadidwa isono. Umuntu nje osanuka iphunga lesono. Noma umuntu okholwayo kodwa manje oyibona elibele ona ebehamba noNkulunkulu. Noma eserepentile ayibona libele ona ngesono esisodwa. Thola ukuthi uright kwezinye izindawo kodwa isono esisodwa. I will start by saying inyama esikuyona inyama yesono esimbethe. So there is no way singangona. And futhi ke ukuthi umuntu uyona akusho ukuthi kuzomngenisa esihogweni lokho. Into ezongenisa umuntu esihogweni ukuthi akamvumanga uJesu njengenkosi nomsindisi. uNkulunkulu la akufuna ukuthina ukuthi si-acknowledge indodana yakhe uJesu Christ njengenkosi nomsindisi. Ufuna ukuthi uNkulunkulu sirepente. The reason why uNkulunkulu uSathane emdineliwe noma wamhlulela ingoba uSathane ngesikhathi sakhe sokurepenta ngoba uNkulunkulu okwamupha lo grace nesikhathi sokuthi arepent uSathane akarepentanga okusho ukuthi isono sakhe wayesazi nathi uma thina emhlabeni singafuni ukurepenta it means isono esisenzayo siyasazi. It's very much important ukuthi uma ngabe wonile urepente kodwa ubheke ukuthi urepenta kubani ngoba into eyenza ukuthi abantu bebuyele esonweni. Yabo mozovuma isono kumuntu vele nawo sesonweni lo muntu lo uzothi ekukhulekisa kodwa manje namaketanga oboshelwe kuona angaqaqeki. Yes, that's a revelation. Yes, uma ngabe umuntu engakoqaqeki lo ovuma kuyena wena noma umbone engathi yena uright empilweni yakhe kodwa ngoba umazi wenzani ngasese uma uyovuma kuyena ngeke uzoqaqeke lawo khona ngoba umkhuleko wakhe as much as umntwana kaNkulunkulu awunawo amandla kangako ukuthi uzwakaleke ngoba lithi izwi umkhuleko wolungileyo unamandla okuzwakaleka ezulwini noma umuntu enzile ububi uyakuxolelwa kona. That means uNkulunkulu uyawuza umkhuleko wolungileyo. Ngamanye amazwi umuntu osinsiye, umuntu owenza izinto ebe esaba inkosi, umuntu noma ngabe ehamba endleleni acknowledge uNkulunkulu. Kodwa hayi noma ngabo bani. Umuntu olungile silinganiselwe ngoElijah lapha. Elijah was not an ordinary human being njengathi. Since ohambeni lakhe noNkulunkulu they had that attention to each other noma they had that relationship with one another. uNkulunkulu usilinganiselwa ngayo Elijah ngoba wakhuleka wathi balingane langana iminyaka emithathu nenyanga ezisithupha if I'm not mistaken. Wase waphinda wakhuleka wathi aline laselana izulu. So umuntu lo wayinjenga nathi. So the reason why umkhuleko wakhe wawuzwakaleka ingoba wayelungile phambi kwaNkulunkulu ingoba endleleni yakhe uNkulunkulu wayemuzwa. That means uma nawe uyovuma you have to check ukuthi lo muntu ulungile yini noNkulunkulu. Ngamanye amazwi ukwi-state esilungile yini noNkulunkulu before uzohamba uyovuma ukuze ungalibeli ukhutshwa isono esisodwa. Enye into ke eyenza ukuthi abazalwane noma behamba noNkulunkulu beyibone bebuyela esonweni esisodwa ile eyokuthi abazalwane abasafundisekile manje ngesono ngoba manje sesiphila esikhathini webhayi nofundisa ngesono naye esesonweni. Uma umuntu ezofundisa ngesono kodwa naye esesonweni uthi abantu abangakwenzi lokho ebekwenza automatically labantu akabakwazi ukubaconnecta kuNkulunkulu ukuze bezokwazi ukuthola izinto zabo. Yes, bambone ePringa laphana phambili ekhuluma enza izinto ngempela nawe uyibona ukuthi ngempela ziyamangalisa ngokukhuluma kwakhe geqa amagula but akakwazi ukubathatha bonke abaconnectise uNkulunkulu such that into ayikhulumayo fana nokuthi ayikho because naye akakokwazi ukusizakala khara labo shiyanda rila khombolo bosiyende. Umuntu ozokhuluma ngesono afundise ngaso ebese sonweni
angazi sekunkulunkulu yokujaja lokho sekunkulunkulu yokujaja lokho kodwa we have to pray ukuthi uNkulunkulu asuwelise ukuze nathi sokwazi ukuthi mesikhuluma kubantu na uNkulunkulu abawelise. Yeah, we have to pray much ngoba uNkulunkulu lana uyazi izinto ezenzakalayo kodwa ke uma ngabe unako ukukholwa kungaphakathi kwena ngempela noma udideka endleleni kodwa uma unako ukukholwa ungakwazi ukufundisa abantu bekwazi ukuphuma ezintweni. So in a case whereby abantu yabafundisa abakwazi ukuthi benqobe, it means abazana sekumele bekhuleke manje bekhuleke. There must come a time whereby abantu besifazane asebebadala ababizwa kuthiwa ama-elders nabesilisa asebebadala abangasayi kowesifazane beyohlangana beqale manje behlale phansi nentsha beyiluleke betshena besilisa nabesifazane ukuthi behlale kanjani bephile kanjani evangelini. Indawo yama-elders leyo ke because abantu abasebasha, as much as we do have the fire of God, we cannot deny ukuthi sisebasha and umuntu umesane nyama enhle esayintsha usathane ayitargetha as much as singafike sibe nama revelations sibe namandla, but what happens is siphinde futhi siwe la at the same time sivuke la phinde sikhulume futhi la, but umuntu ongasayi nje enkonzweni ongasayijabulisi ngale ndlela le yabasha ngale nkathi ekhuluma there is this wisdom ayithululayo khona nalo moya futhi omuhle wokuthi ngimkahle nabantu bakwazi ukumlalela without ukumcabangela. So iBhayibheli liyasho ukuthi vele kumsebenzi wabesifazane sebebadala ukuthi beyale intsha beyala besifazane ukuthi behloniphe abayeni babo kanjalo kanjalo. Alright ke in a case whereby umntwana kaNkulunkulu kodwa ulibele ukhubeka it means wena you are being attacked ezweni ongaliboni, kunezwe la ongaliboni kodwa likhona la yabo wena ngoba uhamba la nabo likhona la just that wena uliboni lelizwe leli bakhona esibabonayo la emhlabeni wethu abakulona lelo lizwe. Uma ngabe wena umzalwane udla isono kunephunga elibanukelayo izinto zabo ziyabatshena kwenzeka izinto nje ezi-strange bona bayazazi ngoba kade bahlala kulowo mhlaba kade bathunjwa. That's what I mean. So if wena umntwana kaNkulunkulu uyibona sengathi usakhubeka, it means baku-attacker. These people are very smart such that bayakwazi ukukhuba abantu abakholwayo. They send ama-agents ama-amanians noma abantu abomnyama as abantu ozoba i-assignment yabo. You would think wena umuntu uyakuthanda, you would think wena umzalwane othize uyakuthanda noma abantu babangani bakho noma kwenzeka something, but you are the assignment ukuthi your divine purpose, your journey with God ungakwazi ukukhuleka ukhubeke. Uthi sabatho yazama ukholwa uyakhubeka, it's because this person is still in your life. Yabona, in this journey you should not beg people to stay. You just have to say, oh Lord, I'm walking for you. I'm walking for you. Ngicela ungibambe noma abantu bengasafuni ukuba nami. That's okay, Lord. Kodwa ngicela ukuhlala kuwe. Once you say that, uyakwazi ukuthi uhambe noNkulunkulu. Kodwa uma unokwesaba ukuthi uwedwa, labantu laba kuzoba lula ukuthi bethi gain access. Once they gain access, kunezinto abakubuka kuzona. Abanye kunalezi zinto ethiwa igqibelishi endlini, abanye kunezinto ethiwa ey'ncane. Those are monitoring spirits. Abanye abakwazi ukuyikhava kuma monitoring spirit. You should therefore say, the monitors monitoring my life in Jesus' name be corrupted. Do not see the vision. Abakubuka ey'bukweni nasey'ntweni zobumnyama nemoya ekulandelayo yama-familiar spirits
ngeke bekwazi ukukubona because uyaba-rebuker lawo khona. Ifilimu le iyahlakazeka, iyadideka. That means whatever they are cooking or trying la bekhona bazohluleka against you. Nawe-ke masukhulekela amandla uNkulunkulu uthi uNkulunkulu, yes isono sikhona, but ngicela ungifundisa ukusaba uJesu kunokusaba isono. Kunabazalwane abasaba isono kunokuthi besaba uJesu. uJesu yena unamandla ukuthi ahole izoni. Isono asinawo amandla kubantu abanoJesu. Which is why umuntu omene uJesu, omthemba uJesu, uma ona akalibele ithatha lento ayifaka engqondweni, because uyazi ukuthi ukhona uJesu omsindisi, ukuyena ngaphakathi, unaye eceleni kwakhe, ukhona ey'ntweni zonke. Now what usually happens is umuntu ola esonweni uyithola esengathi akakholwa, eseyidoubt, esene-depression, ese-give up. That's what the enemy wants. And he's attacking you because he wants you to give up. He wants you to be depressed. He wants you to lose the faith. He wants you to lose the hope. That's why he attacks you with sin. He gives you labantu abahle. He gives you labangani abasestyleni. He gives you specific objects because he wants you to be corrupted. Ube leli kholo ethanda izinto, ethanda ukuba relevant. Ube leli kholo ethanda ukukhuluma i-success nezinto zale emhlabeni. That's what the enemy wants. So for you, ukuze ukwazi ukuhamba noNkulunkulu, uthi uJesu, deny yourself and follow me. When you have denied yourself, kuthi noma labantu bekhona empilweni yakho ababona ukuthi impilo yakho, noma ngabe kuthiwa abantu bakini abasebenzele omubi wena ongabazi bakhona empilweni yakho, awuwi, because lo Jesu wasezulwini uyabalokha bethi bezama uNkulunkulu informe using amaphupho nama-visions noma imizwa yakho, ugcine wena usukwazi ukubanqoba. Uyabanqoba ngoba phela usunoNkulunkulu. Kwenzeka lokho-ke uma ngabe ukhuleka uNkulunkulu njalo ngey'khathi zonke, ulinda, uma uyikholwa uzokwazi ukuthi uqhubeke. Noma ngabe thwahla simple uyaqhuzuka, kodwa uNkulunkulu ume nawe uzokwazi ukunqoba. Ngeke ulibele uhlulwa yisono esisodwa noma usukholwa. Whether-ke sakuhlula namanje, it means come closer ngoNkulunkulu. Come closer uNkulunkulu. Uma ngabe sesishayeka siyasondela uNkulunkulu, uNkulunkulu asipha amandla. Sifana nabantu abanyuka intaba, entabeni siyaqiniswa, mase siyayehla-ke sesibeka uNkulunkulu sesiqinisile. Ngikhulume kamnandi, bengemina kahlahle bekuwuNkulunkulu eqinisa abazalwane. Mzalwane, isono sikubuyisele emumva. Yabo usuke uspend isikhathi uzila ukudla, ukhuleka, uyidedicate, uyidisciplina. Once wona kanye ubuyela emumva kakhulu, you will have to go start afresh because i-image yakho iba corrupt. Izinto ey'ningi ziyabonakala ukuthi ade udlile isono. But-ke there is a way ukuthi discipline yourself ukuze uzokwazi ukuma nokuhamba uNkulunkulu. Yabona abazalwane abazila ukudla abakhulekayo, abasibalekelayo isono, bayaflya, bafana nabantu abandizayo emhlabeni la kuhamba khona ngey'nyawo, bona bandiza, and omubi uyahluleka ukubabamba. Karela boshiyanda dila khombolo bosiyande, because laba bayigcinile, abayigcinile omubi akabathinti. Ngiyafisa ukwanda kodwa ngegama likaJesu ngizomala. Inkosi yandise umusa ebandleni. Amen.